futere ke tu ua tu e kunga tu a foi pilio te lolo ahala e manu o tu a ofa tu koho to kakala tu fi manu manu piwa ki a tau pe te tau fola pe unui mai o whangahau ke haweki pe ala iki aki angahi kolo tau Ai tu futere ke tu ua tu e kunga tu a foi pilio te lolo ahala e manu o tu a ofa tu koho tu kakala tu fi manu manu piwa ki a tau pe te tau fola pe unui mai o whangahau ke haweki pe ala iki aki angahi kolo tau whanga tu e whakatapuna o whakeata o whakengofua te kohaya te talaki tua ai mapi mo pisi pisi mua hopa mai pea ke tu tamau inga te ki whai wake mea ia taha toa te koha kuna tula na pita te tanu me mua ai tu futere ke tu ua tu e kunga tu a foi pilio te lolo ahala e manu o tu a ofa tu koho tu kakala tu fi manu manu piwa ki a tau pe te tau fola pe unui mai o whangahau ke haweki pe ala iki aki angahi kolo tau ai tu futere ke tu ua tu e kunga tu a foi pilio te lolo ahala e manu o tu a ofa tu koho tu Kokore ke uhu whanga mo e tala whatapu. Ka mai ngahi haa koto pe whatapu. Whatapu atu kia hou eiki. Ka mai haa taklotu pe he whoki ki he kainga tonga koto pe. O mo mea mai ki he polokalama ko i ahoni. O ku whahoko atu ko e tākanga e tau fohe. Ai ko e polokalama ia i he mahina koto pe. O ku mau whahoko atu pe mo e Potungaue fefakatau'aki. Ka mai Fakalakalaka Faka'ekonomika. Ai pe mo Minisita ona po togeta VILIAMI UASIKE LATU mai heni I ahoni ke whahoko atu e tau polokalama ko ia ki he mahina ni. Whatanga pe ka inga kuongolere ia tu e polokalama ni ke te ki mo tolu ki apina lava ke ta mo share atu e tau polokalama ke tau inasi ko toa pe ai mo ki nau tolu ko toa pe e malawa ke mo whanongoa mai ki hono update atu ngahi whahoko whatongia ko toa pe me he Potungaue mahu inga koeni, ke tahanga he Potungaue mahu inga koeni pure anga ko e Potungaue fefakatau'aki pe mo e Fakalakalaka Faka'ekonomika ka tata te fito ki he Minisita ko ngā kono taimi ko ne tuk ke lava ke whakatalanoa hanga tonu ke te ia ke ngā ue whahoko I tonga pe mo ngahi isiu ke o kulawa ke hoko mau ha taimi ke lava whakatalanoa ke te ia I he ngahi whahoko whatongia ko ia I hene pehe ko loto foki I he Hoa tāni ke o tātai lerei Minisita I he laine, malo e tau lawa Minisita, malo e lau maria pa mo e whakawhatongia pa me tongana, ko ilo pe ko e tau o weni o se atu e malo lo Christmas mo e whakastau, ka mata e polokalama I he ahoni, ka o ku wha malo lahi atu kia te koe pa mo e Potungaue I hono ke I whakahoko e polokalamani, pa mo e Vipon Media, pa ku atu e whamalo kia te koe. Whewheha ke Minisita, Whewheha kia tongana pa mo e whahoko whatongia ki ahoni. Malo pito e solo pia o ko tau whawhitai peke o tua I he neke I tau lama hao taki mai tau whanonga tau au sia mai tau who koe ni. Pia whamalo pe foki he whengaue aki o ku whakahoko I he Vipon Media pia mo Potungaue whakatau'aki mo langa Faka'ekonomika. Pia o gai au whalahi atu ki he tonga kotoa tata te fito ki he kautonga he o tu murina ka pe ki tongani foki. Mo whakawhiloak whiwhia tu e kamataanga o polokalama pe mo I Potungaue ki he tauni. O kulele ia mea kotoa pe ia I tongani. Pe hange koe o tau ki la ki tau fo o koe ni.
o ku fia o ku kei toka mari e ngai mea kotoa mau wongo ipe ai tau whakawhakafa kotoa i Nusilana i he tāwhia i he wahenga o kalani pe wongo i ke whonua whakakatoa ka kono whakatoa kulere e mea kotoa i wahenga whiri i wawa utahano ke ai motuani o ku whakawhawha mea kotoa pe he pike katoa ngai wahenga whiri me i wawa pe he whoki tonga tapuni ka tau hange pe ko whawhiloa ki nai whai tau whawhita pe ko tau au sia mai ai aho ko ni pakula ko aho ko to pe fok mo ngawe e pure anga we pe no ngahi pore ona i time ko to pe 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 tangata ko me vai o hange ko lau ko na e ka malanga ka ko papi ke fai pe e fatongia neongo e to mo mo fka hoko ko no nga pe ko tau mo o mai e pure anga pe mo fonua mo falala mai ki he Potungaue ko ni aya una fai no ngawe e fefakatau'aki mo langa Fakalakalaka Faka'ekonomika ka koe ngai mea ko toa pe e solo me o tongani o ku toka maari e pe o mai ke HON. Koi. Mo lahi apito whawhiwhi apito i Minisita wakai atu ki ai ko ilo i pe foki i he mahina ko o si na e whaiaha no whakamanatua na whahauko ngahi lotu mo whakamanatua ai hunga tonga toge lau kai foki e ngalo ko o si eni lava ia e tau kakato e taha e tau si tua me whakatamaki whakanatula whairifia goni na e hoko ki tongana pe na e whahano whamanatua i he e nea o mai koe ke mahina ko o si e pure anga pe he whoki ki he kakai tato te whito ki he ngahi whamiri na e uesia lahi ki nau tolu ai a ko lava ke hiki whanua ki nau tolu mo nau te whito i kolo pe koe motu pe koe whewhetu na nau iai o hiki mai o ange whetu fo o ke nau nofo ai whewheho wakai ke ta whaaki ko ia hiri ne tau taha e tau si tua Minisita me he whatamaki koe ni. Na fai foki no whakamanatua pe na e whakahauko pe e pure anga aki haki polokalama whakaari na whakahauko i holo whakamanatu ko kun Charlotte ai na me whakawhi e Potungaue ko toa pe mo kupu whikawaki ko toa na ngaue whakapatonu ki he e whakatamaki ko ni kawe ngai office ngai misiona muri tongani ango Nusila asleria siaina pe mo asleria kawe pe mo Britania pe mo Siapani mo siaina pea pege ngai Potungaue e pure anga ka ke close kula ngai sekto ai tua ai na ngai whakapatonu ki ono whakailonga i koe ni ai lama ka kato tau e tau whakawhakafu na e tohi whanua ma ke ange mei ai na e whai mohono lotua ka na e whakawhi i pike takitaha lotua pe i he takitaha whai anga lotu ko toa pe ai pe hatokanga make mo whakatoka ngai ai lava ka tau e tau whakawhakafa koe ni pena whitok whakaosi agi pe ia ai polotu make na e whakahoko mo ka inga atatasi ai ko nau toko na whanua mai o hoko atu ki masila mea i he wahehe ifo pena whai kia e polotu pako polotu whakamawhana pena e toko lahi ka kono mo ni ko tu he ahoni o kukei lere pe e pure anga i he piriote o e whakaake ai ko whakaake ko mako ngate ngai whare ko langa talu me whakatamaki koe ni ko kamata ke ki mamalanga ke ngai business i ta tau pe e sektoa taki mamata e sektoa o ngai business o ta tau pe ngai business ta e o kai ke formolo pe mo ngai business license pe mo le sisita pe mo kakai fonua kono moni ko fai ngata ala hi foki na fe pak mo fonua kana fai be pune anga no le ta fa ta mo no ibi ka ko e o te gai pe ke mato o atu ia me to kolahi ai whakakau ko ia o ia e hoko i he pā koe mo ngā whi hunga tonga taki lau pe a kono moni o ku kamata ke mālanga ke whanua pe koe kakai ni ko kamata ke nau lue hangatonu ne o koe ke fu hangatonu au pita ka kono moni o toi hao whakatahaya e solo pe mo ngai pore ke ai a koe taimi pe ia pe mono ngai pore o whepaki mo i whanua mo toi hu mai whene i ka veinga e koe ai lahi koe alu e kautoria au hia tuai ai kakai e whanua koe awa koe siktoa taki mamata ko hoko mai ai kai ke toi mau hakau ngawe ke ngawe ngai hotere koe ngai whare tari whanunga koe ngai whare kai ai kakai na o si whai hono trainee pe no mono ako pe a koe mea mo hoko ko toi hao ngai pore fo o goia ka ko pape ke fai fetakai mo ia e whanua pe mono whakaukau i koe haha no solo wa anga
pe aku o tau tai mari pe ko finga wa ki be ngai funua muri ka wa nusilana pe mo asleria pe ke ngai funua ke hange ko siapani pe mo siaina ka ko tu ya ku ngai funua ta ni he tawa o ke prio te fka ke pe ko en ko ama pe mo fane area pe a se fa u hi pe i taimi ko to pe pe mo ngai pore ka ko pa ke lele i pe e te ma tol kon ki he pure anga pe ga ding na to e fare area pe mo ngai sector ke pe fonua pa ke ma hanga taria ai mo oni o gwa fa ngata na e hoko pe a ke fere pe mo fa fo no ngai pore pe a ke fe ma pe fonua e to kon i taimi ko to pe Koia, monia pito, Minisita koe, ke taha ia ai konga mahalo neongo ngahi whai ngata amo, ngahi pore ke ke hoko, i he whanonga anga, ka ku whai wakai, ki tataki whai ek paremia, mo ki motole kabineti, koe ngahi langa, wave eni hano whenga koe ke whakahoko, ai tokoni ki ngahi, ke kakai koe ni kuna na fuu e sia lahi. Na ea befoke ngahi tokoni na e tāla he tau ko o sina e whakahoko, whakaluku fua hange koe tokoni ki he uhila, totongi uhila. Mangahi tokoni ki he ke kako ni ihi koe na si i pe tau pe hepe na alwe pe au ia tafia kotoa e wharehe o nau ki wheitu na nau nofu ai. Pe hiki whanua mai ki nau tolo omi ke ngai wheitu o langa. Naka ke te fu pe he ku tau fu tari ai hata oe ono pe fia. Ko nere kamata pe kamatare pure anga ke whakahoko ngau e koe ni. Neongo o hange koe whamatara, neongo e whaingata e whakapaanga. Neongo na e te fesite patseti ka kumalawa le rei pe o whakahoko pe ngā ue mo ngā unu pe neongo na kai ke Oscar toa u ngā ue kei whai pe whuke u ngā ue ki ai ka kuhange i he wakai e toko lahi koe pure anga i ahoni ko mo kawe ngā whika uloaki ke langa i whanua mo toko ni e kakai tuke ka pau o kukehe anga i wakai e te mei tu a e Minisita o ku kei tu pe ai e whakaukau ia koe pe mo tau mu pe mo ngai vision e pure anga ka ko ngai vision e fokonia e solo ku o tohi ia i he plan Fakalakalaka Fakatau nima wai plan Fakalakalaka Fakatau mo fu e fonua pe a ko tau mu ako ki ha pure anga lerei ki ha pure lerei ki ha pure anga utari ui pure anga u fengau e ki mo kakai o kai ko ha vision ne ia solo ko ngahi virtute whakamamanilahi ia whakatemokalati o ku stu pau pe ia ko pure anga to pe tau mua ke pure lerei pure anga to pe tau mua ke langa fonua pure anga to pe tau mua ke tariu ki kakai ai ko ngahi elemeni tia o ha pure anga o ke te whakala vision ia talu mei mua o si no fo pe ngai to ka te rini whakatemokalati i ngai whakakau whakalao na e whatu aki o ha afonua o ka wato ngani. Ka koe mea hoko koe ahoni, koe osi koe e whakatamaki, koe osi pe ulaki mahina e tolu, na e hufi e pure anga e whare ulaki whare no whatu i ahau. Pe a hoko mai e pe ngā ue, a hau ai pe ia e solo o ia ngai isi ulalahi o whai se paki mo e tatau te whito he ngai isi u whakakere. Kui. O gui pe foke toko lahi e ngai fonua ko ni ko ngai kolo ko na si ue sia fra am ke na hiki fonua mo to relocate na to ka fitu ke o gui kai pe ke na roto na to ria ki ngai whakakau ko pe ke na fi mamahi mo na to ponga pe mahino bia ko na maheni mo kere maheni mo fonua tai fi mamahi me na to ku whakaholo pe aku o ke ko tole o ke fi ngai mo pure anga e me whakakere tai ni pe a wewe ngai tuku aki o mai pe wewe ne mo onia na taime ni ai pe he toku aku tuai nga we ke ia ni na tulungia na ke no fote ni na ke no fo me alere ka ke mo tuania e solo ka pa mo oni ngai lau ko ia to ta fa me pango ia ai ka we pe fo ke ngai matapa ngai feitu ke fai honori pot ki ai ka koe mea ko hoko o lotonga whai pe ngā ue ki ai ki he langa. Pea ue pe mono ngahi makatu ki anga mo ngai pore whipaki mo ia. Tuku ke ane make he ange lai tuki lama pe ngai maia ui ke kumari watu hono whetukutuku e ka inga mei mango ki eua. Ko whono ia nei whai tālanga loloa ki ai pe te nau hiki whonua mai ki tonga tapuni pe ko eua. O osi ange pe ko mahino te nau whie whokpina tuki haa pai. Ko isi utatau o whipaki pe mo kanoku polo.
I he whikawaki mo nau te ulanga he kuia ka kai to lai no ke fe no pena to ka no po. Mai no atata e ko na o si lava mena to hiki mai ki atata si. Ai na utu I he fo. Ai ko ngai pore mo o ku fe paki mo fonua I langa ko ni fai. Hange ko to hu mai mo to hitangia e ka ulanga ai ko ka vinga e ta. Tai fie mari e ki he ngai tunga whapaanga ko ange he pure anga ke langa ha whare. Ka koe tau mua fu kia e solo ke pure anga ke whakahako ngā au e koe ni. O mahu inga apito pe I he taimi tatau e ngai whakaanga ko mai. Peko nā tula to ton pe te mokalati ki ha whai whakaanga ko longa mo ui. Ha whakaanga o mai ngai whakakau o langa hake. Kai malama ki whakapapai o ko lue to tonu e mawhai. Peko e pure anga pe koe ngahi seki toa o whikau aki mo pure anga I hala whanonga totono. Ai koe mea kou tu he tainimi e solo o kei whai pehe pure anga no whatongia. Pea kau ape mai Potungaue e motuani. Ai Potungaue ai kakai ki he langa Fakalakalaka Faka'ekonomika pe mo fefakatau'aki. O koe pe ngai whatongia o tuku mai ke mau whakahau. Ka koe mea maari solo o hoko tainimi. E neo ngai ngahi whakatamaki. O koe whakawheu ia pe ku holo nai e growth pe koe tupu I ekonomika e whonua. O ku kei tupu pe ia solo. A tupu pe se te ua I he neongo e tau ko si whakatamaki na e tupu. Ka koe uhinga ku tupu ai I hono re ko ti whakapaanga mo I whaunga mo mea fua o ngā ue aki hono whikai. Kono ngā koe lahi mai koe e tokoni o hau koe me ngai whonua. Tokoni I he nau. Tokoni I he langa. Pe koe langa koe ku nau o mai. Whakatau e ngahi nau o mai o whakahau ke langa pe mau I uia ekonomika. Neo ko ngai panga tokoni hau. Ka kure ko I pea o tupu ho tau ekonomika. Ai o uhinga pea ko ngā koe lahi e ngahi activity pe ngahi ngau o whakahau ko whikau'aki pe mo ngahi tokoni ko no whai mai. Lahi mo panga o mai ke whonua e tokoni. Te ngari tupu o pea ekonomika e whonua. Ka kono uhinga pea. Ka I he taim tatau ke whai pe whatongia e Potungaue ke whenga I ha mea ke tō Fakalakalaka Faka'ekonomika. Aria pita. Ek nisa na ke tau ko osifo ko ilo ina ke ki tala noa mai he paloparema. Neongo ku whai tokoni ke mea koe ka ku whai pe ai hoko mai pe ngahi paloparema hange koe ni koe paloparema koe ni hoko ke he tori ke he kau wholau ko tori whiu kumi hola kau ngā ue me ta whaak. He taimi whaki koe lahe hanu ai he ngahi tau kotoa me iai pe hanu ai koe pe he ku kai ke lava whakangā ue ai whanau koe kuna osmai me he ako fu kakaki o lunga unemployment ai tai mau ngā ue. Ka koe ni tai nimi pokia ku alu e nia ai kautoria ki muri kai hoko rewa e ku whiu kumi hola kakai ke nau mai o whai ngā ue. Ai aku mahino rewa hangi ku holo ai tai mau ngā ue ki lalo I tongana he ku whiu kumi ha kakai ke nau fill in ngahi ngā ue ia o whia mau ki whakahoko tatu vita ta whaak koe ai tak mamata pia taimi tatau pe whoki na ke kau I he wholau atu koe ki Australia ki he tori o te hoko pe mo ngahi palapare mai he taimi kuna wao ai ki Australia ka koe ke ilo I pe koe hae ai whatongia koe ke whai ka koe whehu I o ku mo te siofi pe ke ha whai ngā mea ke lava solova kotoa pe ai kai ke te mau hakau ngā ue he nā pia mo ia lahe e kau o ia ki murini hauna tō ki New Zealand mo Australia o hoko ai mo ngahi palapare malalahi whakasosiare da ta whaatala noa ke tau ko o si au pia ke movet mawai ngahi whamiri li ake atu e maari pia mo whanau ki tonga na mo ngahi mea pehe o whai pia ngā ue ke ai pure angaha na o wakai ke ta whaako ia ke lava whakasisi pia lava taufi. O ko lotonga koe ngā ue lahi e pa o whakamuumua he asini ta ngā ue koe e pure anga. Ngā ue ai motuani I he whenga ue aki mo ngahi Potungaue ke he kawai Potungaue ke ngahi whakaloto whonua. Ai aku nau toka ngā e Polokalama tori. Koe ko whewhakamahino pehene e solo koe Polokalama tori foi a kau. O ku whakalere e Potungaue Internal Affairs pe koe Potungaue ki muri. Ke Potungaue whakaloto whonua. Ka koe tawhaaki leipa. O ko kei nofo pia I he Potungaue fefakatau'aki pe mo langa Fakalakalaka Faka'ekonomika. Ai aku mau whengawe aki pe ko uhinga ko e mau kaunga tonu I he labor mobility pe ko unu aki e kaungawe e plesita e kaungawe ure ko ti pe toki meni e pure anga o whakafoia e Potungaue e motuani.
Ka koe ngāwe lahi ku o se whakatokanga e New Zealand mo Australia. Pena nauhanga o mai kau matao tau e whakaosinga e tau ku osi. Tataki mai e palofesa me University o Adelaide. Pa me kau ofisiari ke me Australia pe mo New Zealand. Aia koe tokoni ene e pure anga Australia mo New Zealand of ka fou mai i he polokalama a fefakatau'aki pe koe ngāwe aki i he waha o New Zealand mo Australia pe mo ngai whanua e Pasifiki ui koe Pesa Plus. Kai tawhaaki koe ke leipa mobility pe koe unu aki e kau ngāwe leipa. Ai na mau whina na ulama mai kau matao tau pe mau whina ngāwe aki mai mo Potungaue i tau kosi. Ko siofi e koe tokanga make a Australia mo pureanga Australia pe ke pureanga New Zealand. Ki he hala whanonga ha whainga whaunga. E malama ke ne o mai ha solo wa anga whakawhie maari ki ngai whanua koe e Pasifiki. Ai ku au hia atu e nau kakai i he o koe Polokalama tori. Kono moni solo whainga taa ha whainga whaito o pe koa solution ke Palopalema koe ni. Ka maulo tonga ngawe ke hala whanonga pe koa strategy ke lama solo wa ake e Palopalema koe ni. Ko mea kong mahino mai koe tau kau ngawe koe tainimi ukui muri. Kua whaafe tupu me ni maafe. Ia, koe toko ni maafe koe ia population o toko taha kilo. Koe peseti e nima. O whanua whakakatoa. Mo e kakai ko to tonu ke nau tonga ni kai ke lawe ka tonga I muri. Oku wasi ai koe peseti nima koe fu peseti lahi ku mantu koe leipa force ko nau to nau malama whai ngawe. Tau whafu e nofu pi e waha e tau taha walu. Ki he tau ni manoa, porque no pe ue tau kau vai. Koe toko lahi taha afu ke koe kau reka. Aia koe leipa force whakakatoa koe whanua. Te ulape ke pehe, me no foi pese te whanoa, porque tolu noa ki ni manoa. Aki nau tolu eko alu ki koe ki tua he Polokalama tori koe. Aia koe mau whakau ene ha whainga spread e. Koe mea maari e whai koe e haa moa e solo malo ki o si lave ilo I pia e koe. Tau fifu ke pare mia haa moa, me pure ang haa moa. Ai Polokalama tori ki ua te nau o, ka nau sinofi ha whainga hala whanonga. Ke lama ke solo, waki tau te whita ke more koe e kau ngāu. E solo wa mai ke ahoni ko kamata ngāwe te Potungaue koe lao pe fukia. Ne omo e tau whehia ke o mai ha taha mei muri ki hao whangāwe I tongani. He whakamua mau pe e ngahi ngāwe e whai e kakai, e malama e whai ho tau kakai. Aia koe lao pe mo Potungaue e pureanga. Ka e malama pe ke tua ekonomika e whanua ko kai ke kuto e mau ha kau ngāwe lei. Paka u whatatahen. Ia ngai ngāwe angai tongani kuna osi. O kai ke toi maha kau ngāwe ki ai. O kai ai whare ngahi anga tapaka I tongani. Pea, o tau whia nau mau talanoa, unau hanga employee toko, mei toko whānoa. Ko Palopalema nau whianga ngai moia, ko ne wahe pe koe, I he ulaki uike kau ngāwe, ni ihi kau ngāwe, nau keke nau toi ngāwe te uike hoko. Uo I he Polokalama tori. Pea koe pe koe me tau whainga attitude ti whakatonga, me tau whainga whoonga, me tau toonga mo ui, pe whawhiawhia maaria. Pea paure ko tutu ni koe e ngāwe, ia koe e Potungaue, ka pau te tuuaki, koe ke mau ha kau ngāwe. Mo fua ke te o maha kau ngāwe mea whitu. Pea ko pau ke ngā onua te whanua e ki ai. Koe e koe kau ko whanua whaka Filipainia, una wanga provide te kau e kau ngāwe rei, pau kai ke lau hatai ki siaina. Ai koe mea e hoko ki ai, ko pau ke o mai ki nau toli ke na wanga o tā puni mo whakakato. Wa wani ke kā inga India, koe mea tatau. Ai fai whakatau koe ngai whare koloa. Pe me ngai business ke koe ke toi mau ha kau ngāwe. Pa ko pau whoki ke whetong. He neongo e tau no fo lau ko ha mea hawai kau muri. Ka koe reality pe koe mea totonu e hoko I tongan he tainimi. O kai ke toi mfulo ko mau ha kau ngāwe. Pe ko o hake pia he whare area. Pe ko kau ia he issue o ku mawha tuki o whianga ngai mo I whanua he ahoni. Ai ka te tatoki hoko at pia ka ta whaaki solo ka ko mea ko whilawe at ki ai. Fica o aku matunga koe Polokalama tori. Mahino apito Minisita ai whakamatala koe ia pea ko tu mahino I to pei he kakai to whakalukufua ai Palopalema koe nuk tau whihangahanga I moia I he Polokalama tori. Ka ke koe na wakai hifo koe he taha ngai Polokalama na mo whakahoko na ke whakahoko mi ofisi hena pe koe ai Polokalama koe Market Development Facility ko hange haarea pau na ke whamooni ai pea moe
komisiona koe hai komisiona koe Australia ko wakai fo fa ki he paanga Australia 12.8 miliona ko fahinga polokalama ko ni ko le tu ki fa matala e mange mahu inga mari e foi polokalama ko na fai ke ha mo ale apau i ne tu ko ta tolu ko ni ba mo Potungaue pe fo ki kakai fa lukfua Ko polokalama kan di solo ko polokalama was pailate i mai Australia. I tata vito i ngai fonua ka waha amoa ko Papua New Guinea nai me ngai fonua ke. Ai kuna usana to pailate i mai polokalama ko ni. Ai ko whainga polokalama tokoni o tāketi ke ne hanga whakaivia ai whangaki ai kakai whakatau ta. O ka wai mana o whangawe whakapisinisi o tatau pe a ho i kwhawhine mo ho i tangata. Ai ko tau moe polokalama ai ko lere i fo i tau e wha mo i konga ki he nima. Ai ko au ke wa fitu na pe ko kakato e fo i taimi ko ia pa kono to e whakalo e wha haare ake. Ai nai whai kore ke kabineti ke whakangofua ai Potungaue ke nau whakamoni he area pau koe ni. Ai ko nau manatu e solo ku lere whangi polokalama ke i tongani. Wai whangi kautahano o microfinance wai ai kautaha ko SPTP tongani no ai fine matu. Ai ko whangi polokalama Fakalakalaka pehe. Ai te nau fotu o nau ofisi tongani. Pa te nau o mai e nau kakai ke nau mau whare i whakatekinikare. Pe iai pe moi whandi ke tokoni ki he ke whakaivia ki nau tolu. Ai nai whai ai whakamoni area pau koe ni. Pe koe 12.1 miliona koe ni ma koa whakafofua koa fitu tonga pe koe ono miliona tonga. Ai koe whangi polokalama koe tau mua pe ke tokoni ki ngai whanua langa hake. Pe koe kaupe he konga e whainga koe e Potungaue ke whangi polokalama tokoni ma ke kakai koe whanua. Koe mea koe hoko taini ni solo koe te fue ni ke tau whakapahanga. Pena lava e mau whakataha ni nai e kabineti nai o mai e ngai whotu. Pe koe ngahi strategy e Potungaue paanga ki hala whanonga e whonga te ai whanua ki ene budget. Ai nai o mai e whakau ki ai ngahi Potungaue. Ka koe konga whina e mau ngahi Potungaue ke siofi ha whainga whonga e malawa ke tokoni pa ke ne whakaivia ai kakai e whanua. Nei whai talanoa pe moe panke Fakalakalaka ko a Asia, pe ko ATP na nau lava mai o mau whingawa ko talanoa i he whangi polokalama ia e lava o whai e no whakafohi panke Fakalakalaka ke he upisi nisi palotoloto o fiofi ke to e lahiang e meanga maheni di iki angi. Ai koe whakongia whike Potungaue ni ke komi ha whainga whaunga pe whainga hala whanonga e malawa ke tokoni ke sektoa pisinisi ko e whanua. Ai koe mea Potungaue ken ke mau whakakau koe mau palani e Potungaue ke whakahu atu ke pureanga ke malawa ke tokoni ia ke e kakai whanua. Ai ko kawai mo ki area pau koe nai whai a hono whakamo oni. Pe mau mata mau pe ke whengaue ake mga hikau taha tokoni. Tau te whito ki whangi polokalama pehe. E malawa ke tafe mai ha tokoni ke whanua. Pe e ne tu ke kahau ke malawa ke toi whakalahi atu. Kono i ngā pena alama ke ahanga hai patapa e awa tongani. Koe. Ai koe whangi ko paanga koe ni i he whakataumua koe paanga koe ni Minisita ku o whakataumua ia e malawa ia o whae ka tokoni ke whangi tau taha pe ko whangi kulupu he community o kuna waha whainga ngā ua ku whiunga moe whainga whie mau koe o whainga whandi koe ni te nau lawa nā tolo tohi kore kia. Koe hui whi koe marketing funding facility pe koe whainga sino i a paanga pe koe sino tene whainga whare i advice e ngai re molo koe ia. Kene tokoni ke kumi ha whainga market pea ke oange hangai ke whakaivia whainga whaunga e tokoni ke kakai whanua. Koe mau kai motuani koe tokoni ko ni o kai koha e kai ke oe kakai o no meai ka koe kange whainga krani ka ko pau ke ai whaunga mo ngahi mekanism ke whakalere ake ke lava report pea mahino e lava mo ui whainga funding ko ni ke uinga ke hoko lele iatu ke ka au pe lava ke ako i mo kakai whanua i anga hono whakalere mo nau mau hatau kei me whaunga koe ni
e ko mai fo wai mo ka mata tao me muri me ka kai wai na tau ke na ha ka le Aku I he tu foke e ngai ko hiri fa be he foke di na ia e tau ngai market e ta tori morini hanga ko mataka ko meleni ko se aine e taimi ko e na e ngai market muri na e ngai market a tongana na e ave ki pango aia oku me yo fi u me beni e malava ai Potungaue ha taimi ke na ave ke ngai fenga I hanga market pe pe oku osi ai pe ngai market ai ka ku alu taha pe ka kai ke ngai market ko ia. ko e o wongo fo ki e solo ai ko ko to tangata ko na tau ma o ke pe mahalo kai ku kon ko e po ate ngai koloa Ko ia. pe ai ko ska am fo ke ka kai ni mo ka kai ko na tau ke ai ngai lele na e ma I he time ko na tu o ko e po ate ngai koloa pa ko na to na te ke I time lahi mo time ko to abi pe ko hamba ko ke to foto a po ate ko hamba ko ke to foto a sino ko ia ke ne faz ka market pe o ke tu ko aki e ha ta solo pe ko mo ngahi uhinga ke na tamte ke po ate ka ko me ko to pe ia pe mo no time na fai pe nga o ma ke e mo tuani ke wanga pe fai ki fa to tolo ke usio anga I lo tonga e ku Minisita pe ke Potungaue ko ni ki mo ko ha uhinga na e pe he ai na tau ka market e ai tau ngo e time ka ko na e fe unga pe fo ke solo me mo no time ko tau sia ine na e me alu pe waka e me wiki to ko to ko mahina ko to ko ave tau fo sia ine tau tipen pe fe ma ki ko me na ku ilo e au kono ta ofi mai pe ia me ngai fonua ko na hu ki ai ai ngai sai Pasifiki ia fe na to ke ngai fonua o South America pe ke ngai fonua Karipiane o kawai mo Afrika to lahi ange ko tau mataka na imagino e tau mawanga mo ia ma e fonua ni mataka para tu fo ke mataka e na tu utaha pe sol ko ngai me to pe na fai ke lolo ngai me tokoni ke ngai me fika wa ke ngai me tokoni na fai ka to pe mataka pe na fika falala ko ngai maman e mataka no fo mai ko ngai fonua la lahi mo na ngai ilo fika business na ngai ilo fika sai o a fe ka to ai tokanga mamani me mataka ka hu mai no promote America un lama lolo ngai me soya bean mo ngai kolo ake une fai fatongia ko na fai he lolo new mo ngai product na ngai me ai na hanga le na to ia ngai fonua la lai o to ngai aka uia mo ngai ngowe una loa fai fatongia pure pena to ia e solo mo na uiri o holo le vai ano fie ma uia mataka ai na kai ke hoko ngai me ko ni ko pe ko ha fu kai ke falama he fonua falere ka ko fie ma ma kiti al fata pe mo time ko me hoko a ni e solo mo oni pe tau fie ma o da do uia ke ave ma kiti ko lo ko e kakai ko pala pare ma ko fie ngai mo tonga ni ko e tau si ai ko consistency I tau hanga supply and market ko e palo pare mai ko hoko laita e malo to na tala no ai tai ni mo ka ta lahi me asleri e o fonga mai pe tanga ta tonga pe na ma tala no ai ni ko ai ke na foto o facility I tongani ko nga ke huwa ko loa pe ako mai e ai ko mo ne timi na o si ma o pe na to ka tatau o ko no fo at mo ia be mo Potungaue ai ko te na hanga o foto e fare ke process ia e tau o mai ke tau manioke peki pe ai mai ngai klasi ke o IC pe we pe na plan B ana toluia ke time ko e a vai ko supply te na hu mai manioke me fish pe mo ngai fono ke ai ko mai no kana toluia e foi mo oni ko consistency e tau supply e kai ke lama pe una usia pa no fika I mai e fika fuofua ko ha me lama e tongane fika ha oku mo kono mo ni solo ko tau ni fia e tau fo fe a mai me hala fono ngata tau ya market pe mo ala te ha o ka mata tau o tu na tol ha o ka mata tau mo ka mata tau me muri na fare if ka teknikare o tau fenga o e ki tau ko to fica o aki mo fonga e fai no market e mo e ka kai o tau ke fe a pe mo palo pare ma mo ngai pore o inga pe ko e tau si ia nge mo tau tu la ve ngo fua
ke ngai whakatamaki whakainatula. I kai ngatai. I tai mlai e solo kai ke tukuaki anu sila pe mo Australia. Ka koe area pau whakatawako me Pasifiki. Tau te fito ke Pacer Plus. Koe isiu o kune hanga hai mau pe tau ngai whanua i ki ange. Tau te fito ki tongani koe isiu koe biosecurity. Ai ngai mea whakaklotini. Ai ngai requirements mo ngai whia mau seti enu sila. Na e container meleni e Potungaue na mautana ki foi meleni pe afua to atu New Zealand. Ala pia ma o de taimi. Ka ko fonga ngawe ko e kauta ko na o atu ki ai e o se aho e ua ia pe na to ki hanga o tukuange mai ki tua ke whakahau na foi aho pe e ua ko ia solo tai ao ngai pe melenia i kon e konga lahi e meleni pe na isi ko e na klontingi ki hono whaka aho i kai ngatai ko e nau mao pe e nau tolu ia haki lango hu ki e taha ia foi meren kono whaka aho kato e container pe koa whai ai ko e biosecurity pe ko kawe inga ko ia ko e pore lahi ke te kantole whanua pe taimi lahi ko whanofo o hanu ki New Zealand pe mo Australia kai tai ko e pure hata ke te kina tolu e ko mo onu whenga New Zealand Australia ke malu i hono ka wa whanua ka ko whanua whakawhalala mo si mo masiva mo langa hake o hange ko ki tau tolu ko pau ke tau fue sia ngai pore ko ka tau lotu pe tau mo tau ngau taimi ka ko ke siva amanaki ka ko tau talano pe solo fe vai pe ka ko pe mo ka kai funua ai wiala ti pe ko me amo oni ko hoko pe ngai tau e tu mai pe ka me ko ke lava e Potungaue ko ke lava e pureanga ka ko tau talano pe ngai mo ni me o ke tau ma ke mapure mo lahi apito e Minisita mahino le rei apito fa matala ia ku ke fa hoko pe ko tipe ko aonga foki e tau whakatala noa he ko tui e whanongo pe kaka ia whanua pa nau mahino i le rei angahi uhinga pa mo mea tatonu ko hoko e ku pe mo whamatala ko ni ku ki hanga whakahoko mai tatau te fito ke he konga ko ia o koe isiu e taha ko lotu ke ki whehu i atu koe isiu koe ni ku na o mai koe ngahi kupenga ku tutu uni ai Potungaue tau tai ke ai o laiseni ai kupenga ai ku ai whainga kupenga e whāna na honga lisi mai ko kupenga ha o kupenga whakamohe pangai e tolungi au ai laiseni ko ia pa takpaanga re te au e kupenga kaloama mo kupenga ihe ai pena o pehepe o whia mo kupenga siri ke le sisita pe ia ke Potungaue tau tai ko me foku ku mahina ke kakai ia ko o hanga ki fo ke ne asmai me ko ni ko nga na anga pe kakai na kupenga no ia halo pe ka ke te ai ha whia o ke whahalai seni mo ngai me pehe ka ko ai ni ihu na whakawhehu pe ko konga eni o lahi ko ngahi mo ua mo te fesit me umea ko ia ko hanga pure anga ka mata tu hau i mo kupenga mo umea ko ni ka ko ilo ko Potungaue eni ka ko fehu pe aku na ko ai ha o ilo ki ai ke makatuunga ba mo uhinga o ku laisen ia ngai kupenga ko ni ku hake he taini me social media e solo ko fehu i o ku mamafa ke te au ulo aki pe solo ko whakafofonga neonga ko Minisita ka ko whakafofonga wharearea au mai kakai pea ko wahenga wa utaha no o kuna kau he mawanga mo ui pe me kupenga pe aki au ko ku loto ko o ku mo oni o ke loto au ia ke to hirifaki atu hafainga mafasia pe i he mawanga mo ui kakai ka te talano atu pe au ia e solo i he mo ngahi mo oni i mea ke tau sio pe ki ai pe tau fua tau ki ai ko ta au fra maman lahi fo ke nia ko hoko i mamani ai whiriuri waki ai ea ai ngahi mea mo ui na tawanga maheni ki hono mau kai ke toe mau a e tau whinga ke malui e ho tau atakai mo tau whinga ke whakatupu rekina ai koloa koe te tau lava ala mau koe natula na tau tupu haka tato na tau ilo tato laiseni pā kotoa pe e tupu koe pāi ka kotoa pe upau ke laiseni e ne tu hono tu anga o nai ai koe ngahi uhinga whakasawea pe ia koe fu i tu anga ka koe tu anga kotoa pe ka koe fui eria ko laiseni i he pā koe ia koe eria ue totonu e toko tahe ke ne hanga whango tai ka koe laiseni fuke he toko tahe koe ne tau mua ke pā ai koe ngai whakau ka au ka maman lahi ni pe ue ngai whatata lalai tataki he iu e nā pe koe puri anga whatata ngai kau taha whakamahe vahenga ka ue ai
whakatahe kautake Pasifiki ko Commonwealth ano whenga ko ke puke ko a takai mo malui ai ngahi koloa ai whanua kono inga ke ua te tausio kita ko ki tautolo he ahoni ka tausio ke kahau o tali lerea e whanua e tongani ai polokalama ko no sone ia ko SMS kono sone i o potutahi pea ko ai area ko matawhanga tau whatata ki pea mawa ko wilo leo ko wahenga ko horeva ko matawhanga ko horeva lau mita me ia ki he uru o sone ia pea koe ke ngofua ke tautai ta o fiha kai o areva ko malama ke whanawhanau a mea mo ui ai pea mau whamo ni mato mo pato si o ke whaalu ki horeva ki e mohu ko e fitu hono sone me katoa mawa ko mea tatau pa kuna hola mane o sone im katoa me ngai area i wawa o kai fo ke sone a tu aliku ia ri matua ka wa mo tahi whangota kona i le matua mo fere toa pe au kolo katoa mai kia e kau whangota e he kono ngā mo ka whaia te ngā ue ia mo whakau ke sone i ko unga ke mau e mea mo i pa wepe taimia e whaata ke nau whangota koe whainga principolo pe koe whainga whakau tatau ai au whaihenga i whanua mamani. Koe whanki kupenga klasi ke wai whanki kupenga siri me tai i mai whangaki i katoa moea. Au tawa mahen pe mea toko ni mai. Ia e whainga klasi kupenga une hao mai klasi ika. Ai koe whai whakau o pehe. Koe uhinga koe hange hai ha whainga mekanism pe koe ha whainga whaunga ke whakasi isi aki. Kai malawa ke tānaki pe te nau tutupu ai ka i ho tau atakai. Ue tau whakau te tāpak moon pia. Ko mo fie poto mai pure pia si ho waia. Tene o mai moni au pito tau tui ki ai. Ka ko talanoa tuani solo i ata to tonu. Kono moni ko au. O ko tu whakata pia mo e kakai kona una roto mamahi. Ka ko talanoa tu pe a aku. I ata mo oni ko e ngai whakau. Ai ko uringa ko e whinga i ke ia whainga mea te nehanga ta ofi. Kai malawa ke ia kone osi pepa pia hafu i taimi. Pea tukuange kai malawa ke lalahi e ika na tupulaki mo mea mo ui koe o se ni koe whakau tatau e solo ka aku fo'ou e ne asi mai pea utikai ke tālanga e tutu ni koni nemo o Singawe aki i he Potungaue ka utikai ke tālanga i he wharearea pa e o hake ngai whakau koni malape ke ririu malape ke taofi ka aku whai pea i he taumu a lele i solo he kai ke mau haseniti ai ke pe ke whakalerea ke whonua he koe ke au kupenga ia e kausiria to tahafe pe fia he ke koe hasiria ke neanga ke pe u taumu e pureanga ke tāna ki aka tuku hau ke mo ui ai to hua kula he tefesiti koe whahinga whaunga tau whakatape ka pai whatonga e whonua e mea ulotonga hau koe taini ai la koe ke mo ui ai whapaka oku aluha ke tekse tapaka alu ki olunga au pito. Neongo e tau whekai CP e solo, tapa mo e tau whekai e moa, ai pulu maasima. Ka kuhiki ka atawa pea ke mawhataha, koe whaunga tau whia o mai e whengau ake mo Potungaue mo ipaku o si lao ia. Koe koloa koe e hao koe tene whakatupunga ai suka ai toto maolunga, ko pau ke ai whainga mekanism pe ko whainga tau e o anke. Ko na tula tatau pe e solo mo whakau koe ni. Uongo au pito ia ki he motuani. Ai to hiri whaki mai au mawanga mo ui. Ka whakahoko pe ai whainga whaunga o kai koe sio kita ia ka koe sio loa ke kahao. Pe a koe mea ke heia pe tari pe ka whakahoke lao koe ni e whakahoko. Pa uongo au pito wai pe mo ni e ka kai. Ka koe hange koe kulau o ko tu whakataha pe a moe ongoi. Ai mea koe ni koe mawanga mo ui e ka inga. Ka te talano atu pea ke mahino ki kakai e whonua pa mea e hoeki. Ai ngai tau mua, ai uhinga. Ma whakatutu ko e whonua me purenga. Pea ukai ko ha mea penia atongani. Koe tau whamamanilahi ai whenga e ngai whonua. Ke lava ke tau. Ai mōri atu ai ngai mea mo ui. Ai ngai mea utau ma mo ui. E kai ke tau sio kita ke te ki tau tolo e ahoni. Ka tau sio loloa ki kaha. Wala he pito. Mahino pito ai whatalano ko ke whai e Minisita. Pero tui koe
ko anga ia ai whakaukau pe mo wakai ke mea tonu koko ko ia o kumatu unga i hono hanga pure anga he Potungaue ko ni o whinga ke malu i atakai pa ko tu whai pe boi he ngahi whanua ke he lahe tau ngahi whanua kuna whakahoko ai ngahi ngawe ko ni ke malu i ngahi mea mo ui tahi ke ue fu tamate i pe tau honge rewa he ngahi mea mo ui ko ia na aku whanonga foki i he whare area na aku maa watu e konga i he whare area o talan o te foki ai report na whakahoko he sea ki he mahu inga ko ia o media sociale ke lava ha whainga mea ko ta ofi pa ko mana tu i foki Minisita na e tau lao na to ki whao ki mui na e whakapatonu e lao ko ni ki social media ke Facebook mo mea time ta tau pe ku mahino pe ke kakai fuoloa pe he tau konstituto ne to e lao ko e lao COVID ka ko time ni mo okay hoko pe palo pare mai okay fai pe i social media okay hoko pe no he liliu he kakai ia na hingoa loi pe ata loi ke ilo ko hai ke fai pe ngahi ulunganga ko ni ku uhinga ki ai hono area e ko motoli i fare area ai konga ko ni ko konga ko loto ko ke fehu i ko inga ko ngahi me ko ni ko mo discuss ko ni he fare area mo area ki ai ke te fa o ke ai hala pe ko ha fa nga fonga ke kumi ke ka puloa mo ngahi me pe he o ke lava ia he la ko na ta was for tu o fai e ngahi nga we ko ia a la ko na ta ai fa paton ko i he ki he communication ke lava ia fa ilo aki na tolu ko na ta palasia no ia hola ka kai he social media o ku malava pe solo i he whingawe aki pe mo ngahi whanua muri. Aia ukto au e nau to ilo whakatekinikare ange. Hange pe koe na mea ke pare mea ko si ai ke isi a heni. Koe matapure me New Zealand. Na ni whamana ia pare mea. Pe ana na whai pe whingawe aki ia pe mo New Zealand pe na nau si ala pe na to au ke whitu ko ia to taha koe ni. Pe na ke te hoko a mea na ik nani kore whamore pe ke te whakahoko. Koe mea te tau i asleria. Aia koe palo pare mai a solo aki nau tolu ko ngau e koe hingoa loi. Pe ku ange koe whakatapu na e hake whare area koe kau tui pūloa. Koe taimo te tohi ake e kita koe tohi ngoa i he Facebook a pe ke te lau i koe ia tā koe simo ua pe lau i koe vi. Ko te oat pe kita ia print atu. Ai pe si moe lau na e whakahoko ai. O simo ua pe ai pe osi ai ngai hopo lahi. Ko osmo ua e pe ko e ku ke ngau e whakalau na whakawhai toko lahi na whakailo i ai kakai he lau kubi wena na osmo ua e whakamawanga polisi te mo ua e whakamawanga lahi ka ko talanua koe ke lau koe ke tui pūloa e malama e whengau e ki mga i whanua ke ka e aluat pe whakatongania mo tuunga e tau kakai unau matao tau ke nau whakahauko ai whaingangau e koe ni i he Potungaue polisi ai koe whikono identify fo ke whainga au mea Google IP address mo e ria o ki ai pe a mao kia. Ka oku mahu inga pe a solo ke a halao pe. Wai whenga ngai tau kawe pe to kua e more tau ataina e kakai ai. Pe a na uhake pe whaneania e whie mao koe ke whakangata ai mea koe tau ataina. Koe lao ia na tula koe tau ataina ke whakangata. Ka na e uhake foki ia i whaneania pe to kua. Ke ua te mau nofo tokanga i ki mau tolu. Koe ngahi sino whakapolitikare. Ka kulau mai kakai, tuke nau lau mai, pe koe nau lau mai pe kaulere i tokua ke mau whai whatongia. Ka kukau whakano tā palasia mo tuku hifo. Koe poini na ohake, ke ta ulaki hanga whakauhinga i koe hae politikare. Mahino pe whukia solo koe politikare, koe mea whikau ake moha whai tuuni, i he mawhai, i ha vahe, aha koloa, aha kulupu, ai pure anga ai aluhifo ai pe wa ke re volgo individual pe ko siasi pe ko whakatau ta ko politika le upe ai au ke tau mo e lawa ko ma uina ke malu ki ma to na sino fa politika ke malu e fo noa fa lufu ai kau taki loto ai kau ngai u motu ai ngai family ai kau pisinisi ai au fu mahu ina ke tukuange pe he ko sino fa politika le ne ngo ai pe fu e tai mai ko pure anga ka politikare mea ko toko tamu e lau ke malu e fonua pe ke whangatangata pe ke ilo e kai ui a whanola COVID pe ko consequences e hoko ki hata o kune whakahauka halau i COVID pa kumau pou pe ke whau halau pe he ke whai hono ki he lau ko ni
pe mo hala fono nga ku fai pe nga we ke ai pe time e malava ke whakahoko i tongani. Kaike, ka ku hoko fo ke social media e ko te fito i platform ke ne hanga o mau o lelei whakawhetu taki, lelei whakaako ke te ki tau tolu, lelei ke tau alu whakatamo e ta au e kuonga. Ka ko e tau fua tau ke mau o une whakahoko, o ku iai pe konga lahia ko e mau. Kaike, kono o hake e lao ko ni, pena whai pe tālanga ke e whare, ka koe ku tui o ku fu maho inga o pito ke whakatangata tau ataina. He koe tau ataina, a pe a tau toria o fu o wa pe te tau fu ke tau ke lao ko e wauta. E ko mana pe solo ke ilo le rei pe, e lao ko na e filosofa karisi ko Aristotle. Aina ne pe ko tangata, ko monu manu hange ko whakatapu whakapolitikare. Ai ko political animal, ai tangata. Ai ko natula e tangata o ku pe. Ai ko uhinga le vai e solo o firma o ke tau hanga malui. O kai ko kausino whakapolitikare pe ke tukuang pe ke ata lao. He kono nga toko si pe ka me pa fare area toko si pe ka Minisita toko si ka CEO. Ka ko ka ke fonua whakaluku fua. I here volo ko to pe firma o pe ke malui. Ai na tau taina pe mo na to mi mono ta pala sia ki na to. Ai kono tō e taini mi e Minisita o ku kapau e hataha e ha upe ia pesto tonu. O whai hawhainga o ngahanga ko ni unei whai whia i ke te utamate i hataha i tongana hakautaki. Ka unofu taha e koe i murini. Ai kone o ku lava pe ia i ho whamata o lava pe ia ke whakailo mei tongana ai kakai koe mi murini pe ko kakai pe tongana ku lava ke whakailo. O ku lava pe ia i he whengau hange koe whakamana Mana tu koe e tau ngahi Faka'ekonomika e Faka'ekonomika whakapolisi. Koe POLOKALAMA toko ni katoa i he Potungaue polisi e tongani uno tonga whakalere e Nusila. Pea ko kapau e whakamana i hata ke whakapongi to whakamana i ke tai. O kuia ai ngahi whetu taki whakawa apureanga. O tau me mi pa e kau tā polisi whakawa apureanga koe Interpol. O kuia utarite o tau kia. Koe keis koe na wake pare mia e whare area na aku ilo le reiki ai. Koe tangata na ne o unofo Nusilana. Koe whakamana mai ke pare mia ke kawai ke alwa ke kawai mo e whakapongi. Te wake ilo toko ne whakata kana ea upe kau polisi Nusilana ke ai o puke. Pia na i kore whakamore toko tāgoni na kai ke uhinga pe kai ke toi loto atu me ta whake mi tongani ke pesiu pe hoko atu. Ai o malama lelei pe ia. Ka koe time life o kai ke whakatoka ngai. Kono tāpala sia whako ai kakai a mea ngai wheitu i muri. O ku whai pe whake he aho kotoa pe. O kai whake te ilo kita pe ko hai ku lau mai kia kita ke mui. Ka ku o vare pe waha ngai mea. Kai ke ngai mea tau mua koe ke ai lau koe ni. Koe ia. O ko tokanga whake ta whaaki koe ni e Minisita hei ku whehu i. Ka pau o ku malawa pe heni hange koe ni koe keisi koe ni ku ke tala noa ki ai. Toko taha koe na i Nusilani pe na i whai pe ai kumi o mao wa o ke kau polisi. O ku na iai whake u wai whake u mea na e hoko. Na i whai lau ia ki he whare tu i tapu mo ki nao tolu. Ono lawe i koe ni ki he whare tu i. Ka ku hange ke kakaia o koe ki aha mea e whai ki ai ka pau ku lava. Hange koe ki aha mea whai ki ai, o ku whai pe mea e kau koe ki mau, hange koe ni, na toki ilo pe e mau tōruia, tai nimi, tai mi koe ni whai ha mo mea e wharea rea, mo whamatala, na e keis pe, na e hoko i Nusilani, ka ku koe ki mau ilo madona, e whahanga aue kia, ta koe na e whai pe ngā aue ia. Ka koe whehu ia, o ku whai kia whiwhiri ani i, ka paurewa kumalawa ko hau koe ki lava ia whahanga aue ki ngai fumea koe ia, whakalilifu na e whakahoko ki he tato te whito ki he whare tui. Koe kono moni e solo. O ku kehe pe foki. Ayanga e tau sio ki ngai mea. Koe whakapure. Ke ne haka malu ia hau e whanua pe mono whare. Talamai hanga ton pea i he lao. Pe manatu e pe ko ki nao tolu ma utuunga. O ku ia e whatongia kia e pure anga mea ke malu i kono inga. E malama ke hoko ai loia koe mooni ko mea unau whakau. Koe mahinoi e vai koe he motuani e tunga koe ai whare tui. O ku kai ke tapuanga mo ki nao tolu. Koe he anga e tau tu whahalo ko la koe whanua ino ki nao tolu. Pea ku nau tau hi kakai.
ko nau kakai Koi. o ku si ha nau loto na toria ke whakailo ai kakai. Pea ko tui maa koe mea e o ku si ai koe e tau rea tonga koe o whai pea vare, hange koe whakatapu. Koi. Me ko Koi. ko whakatata mahino pe ki ai. Na ia ku ngau e whakalao, na ku loia nau whakafunga e ngai hopo, ke koe lau koe time princess. Mau mengai mga tunga pa koe atu koe ke whai koe ai hopo, o kai ke nau loto nto ke nau hopo, pe mui kakai. Pea koe whai ngā whatongia whakatau I whanua, pea koe atai anga e tau tuku whaharo mo e tau nofo. Talo e tau tuku hake mo taau koe social media, o ku hoko mai o au ke a HON. O te aiki whanonga wia ko whinangalo tu ike whakailo hata. Ngau e peka polisi, ka nā Minisita polisi. Pea nā ku ngau e whakalao. Ka koe atai au tau, koe tai ko whakakau ki he whainga, ki he ni e solo pa kua e, ai o ngoi e au ia I hoku loto, o ku kei tonga pea tonga. Ai mape wholau e anga e tau nofo, pea mau tau tuku whahaoro. Pa te onga e taimini u te maa whana, u te onga e taimini u te. Ka kono koe konga e unga o ko ilo pau, o kai ki hoko I he ku ilo e tunga whakalao, I ku ilo kei hoko koe Minisita polisi e whanua. Koe no tāpala sia e whare tui, o ku hoko I he taimi kotoa pe. Ka u te aipike te whanongo ku nau puaki mai ha rea pe ku awe ke I whakamawanga. Ai koe koko mahino ia e au so. Maria lah pito ai whakatala noa pa kwa mawhana ai vahe ai ngai whakakau ko ni ko tu mahino I lerei e Minisita he kakai kuna o ngo I pehe ko e neongo e nofo muri e tawa lahi ka au koe taimi o ku haere ai he whare tu ia ai ngai whanua ko ia o ku tatau mo hai fia ngai kakai tonga ia hono taritari ai tau tu I he nau taritari ai kau taki ko e ngai whanua ko unau whakapae ai. Ka watu mo ki whaiwhehu ko ni ke ta whakaosia ki ngā ta taimi. Ka ki whaiwhehu ko mai tō taha ko ni ke whahau katu mo ki whehu ki Minisita. Ko ha e tuu e ne tau mu alanga Fakalakalaka. Mo e tuu ko ia lahi whaitongana ta pui tonga. Pese te hongo fulu unau whihia ki ai kakai o whanua. Maka uhinga penia ki he tuu ngā koku ai whaitongana ta pui. Ki Minisita pa mo e alanga Fakalakalaka. Koe isi mo oni ai whaitoko na tapu. Pea neongo koe ki whakapatonu ia ki he ngau e Potungaue e Motuani. Ka moni a putopete huia o mai koe whikau aki koe ke langa Fakalakalaka. O koe platform ke whaha langa Fakalakalaka e koe Faka'ekonomika. E whaia I whai ngā platform pe koe hanga makatuunga. O ku malu e whanua. Pe koe ne malu koe whanua tene lawa whakai ai kau investor ki na ua mai. Tene lawa whakai ai e ngahi pisinisi ke nau tuk. Ke nau tairi. Ka koe whaitoka na tapu I whanuani koe paloparema mo pore lahi. Pea ku whaipe ngā aue ki ai. Ka koe mea pākau whoke e solo ku paupe ke tau whiwha uhi I he taimi kotoa. Kone aluange koe ke toi Fakalakalaka ki mua e ngā aue koe a law enforcement. O ta taupe I he custom, I he polisi, I he sootia. Ka tau sio whaiva pe koe matao tauangia koe e kau whaihia. O koe ke koe mea koe ke pehe ui ai Palaparema I he whakahoko whatongia e Potungaue polisi, ai Potungaue customu, ai sootia, ai crown law, pe koe whakamau anga. Koe pore koe ia au ki whitu ko tau kei nof pei māmani. Ka koe whi whakamahino pe koe taau koe ne whaitoka na tapu, koe taau whakamamani lahi uku hoko he whanua ko toa pe. Ko ke mautolu koe New Zealand na, o koe kai ofi e whaitoko na tapu ia I tongani ki New Zealand. Ka koe ke tau whakatonu ia I tau tolu ia, he koe tongani ko whanua si. Pea mo tuunga toko lahi ko au ia ki nau tolu mai whaitoko na tapu. O ku whakaloloma, pe kia te au, o ku kau ia I he pore ki lang Faka'ekonomika. Koe hange koe whehu I kone ko mai. Koe hae plan ngāwe ki ai ki ke whakahoko. Koe plan ngāwe ki ai, koe whengawe aki, pea moe mau mawhai, moe ngahi area ko ku nau whai hono tau fi. Ke taofi, kai malawa ke tokoni, ke kaulerei, ke ekonomika e whanua. Ko whanua au malu, ko whanua au hao, ko whanua au malawa ke manako ke e kau flau ewa, e kau muri ke nao investi ai.
ai kakai ke nau ma lo ke kai ke ka ko fe wi mo ni fe wi ka ko fatongia ko ki ai o ko tanga fai ngau ke ai fonua mo pureanga pe ko tahi a ko hu a mai ke fonuan pa tau ngau tau tui ke fai totono ai ma fai totono ki nau to he ta fa ko e law enforcement pe tau lotu he ko palo pare se ngai mo fonua Kui. Malo bito ik Minisita be ko tu ku mahino bito ai fatala no fai ka te ko ahon. Ko ngai tai mini to lahi ku na o ku na fa malo i no ki ma o fai ngamari ke me mai o fa fatala no mo ko tai fo ke o fai tala no i ngai social media wa ni na fa mahalo pe fa ke pe ta ngai fa ko ha pe te view ke me ko ya. Ka ko tai mo ku mo lava tonu mai ai ko i loto he kapineti ko i loto pure anga yo no whakalere ko tau pure anga o whaingai whamatal ko tui o tui whakawhiawhia nge ke wakai ko tau kainga. Ka te watu e whainga maari ko ni ke ki whamao pope na kua hame au ke whiatala noa mai ai tau whito ki ho wahenga wawa ta haun. Ta whamao pope pe a oskua pata toki maa wahe polokalama i a honi. Solo ko kolo tau hango malanga ko ai mātua ke malu pe hao pe kolo tau o taun. Te kono ko me alahi foki o kai pe tuko e mau whenga o aki me ngahi fie mao ku nau whai ke langa Fakalakalaka he tapa ko toa pe. Pe koe taim lahi talanoa mahino pe ai mea e malawa he motu ane whai pe a moe pure anga te nau malawa whakahoko. Pe a moe ngahi mea ke ue whakaamanaki i ki nau tolu moe ngahi mea ufo e lava ngai kau tātou koni. Ka mau whenga o e aki mau whai ngai whare i pe ia i ngai tawhaake ke hoa ki ngai tawhaake whakalao ki tau te whito ke ngai mea whakawhamau anga ke whanau no le sisita ko e ngai mea whakawhamiri ma ngai whare i ke o mau whakahau ka ko tuunga ko kui ai e wahenga whiri o ku tuunga le reipe o ko whepuka te whamalo ko ni solo ke whamalo at pe ki ke te koe pe mo viponi pe a mo ai mo ofalahi at ki kakai e whonua ki hou e ki pe mo kakai whonua te tau ki atik mo tolu whapai ai muri mo ki nā tolu tongani o ko mo fa mata e Polokalama ko ni finga wa pe mo Potungaue pe mo fa malo be me Potungaue ka te fu ke pure anga ma ngau e ke ai vi poni pe ko media ko hala fononga ke ka hoko atuai ai hono update ai ngai ngau e fa hoko e Potungaue ko ni pe mo fa hoko ia e mahina ko to pa ko ia pe e fa ma po pe solo o fa la ia ke tonga ko to una me ke Polokalama ko ni o atu ai pe mo talamonu e tau hiki la mo fai tau ko ni ke fatawang ke atu anga hi tabo ki me tua pa ke ola ngai fatongia e tapa ke o mo o tu alfa O whātu e Minisita pe a malo apito ma e whainga maari ke whahauka Polokalama a honi ka toki wakai i he mahina ka hauko i he Polokalama pe Potungaue fefakatau'aki pe mo e Fakalakalaka Faka'ekonomika. Malo apito e Minisita. malo Kainga koe lava ia e Polokalama ko ia pe mo e Minisita o e fefakatau'aki pe mo e Fakalakalaka Faka'ekonomika ona po tokita VILIAMI UASIKE LATU ai ana e whakahoko atu ia ha whakatala noa pe mo ia ki tuunga ko ia o Potungaue he ne ngau e ko i tonga e Potungaue ngai whatongia ko toa bengu ne fuesia pe me ta whaaki ko e pure anga pe he whakawhanki isiu ko ia o ku o hake i wharearea pe te mato ki hoko atu e Polokalama i he mahina ka hoko i hono update atu e tau ngahi Polokalama ko e mo e tākanga etau fohe whamalo ati ki mo tolu mo mea mai ke Polokalama pe ke ngai whehu i ku mo mai ko taimi hoko ai wha i a honi e whakahoko toa e tau Polokalama ko i a whatwhanua fo ou pe mo Paula pe ven pe kala whafofonga whare area tonga tapu whitu ka mo mea